Hapok Saudi Pro League layok bandrung une urang yelekai jong klub Aston Villa. Nga sngo banai kublai yapi ki perlok ki baju sngo tenat ban sengap yaki kubor sport ha kadeka channel bat yulisi dona pada jong pi ki barang syupoi temai sngo bahasa share salike bat sa subscribe te perlok kumba pilai i ba kaneka Saudi Pro League menchua kampan jubena kat baha kini ki kriat senam nadu balaya lam denti da Ronaldo menta kaneka lik kalayo ban wanra ya shibun ki player ban penroy ya ka jinglekai hapo Saudi Arabia bat penklan isu ya ka football kat kum ki kubor la pentikena ba une urang yelekai u Oli Watkins u baladon menta lai posnem karata ulaha ban mino naga klub Aston Villa bat lej ban penyeso sya ka klub Al Hilal kajing yang menjur badang ka klub Al Hilal bat ka klub Aston Villa ban soy ya une urang yelekai na jakmat kabala syongdor san hupra $1 US ia ka kontrak kabale menjur hadu ulai senem bat plus ru ar million katkum kajing la ajong u halor kakam u Emiliano Dibu Martinez la pentikena ba ulayo bandrung syaka klub Chelsea hadin balayo ban yang menjur lang baro arliang ki klub kumta ka Chelsea kaliyo ban soy ya une urang abgol batbet jong kari Argentina ha kador ke ba $9 million US ka kontrak ke ba Arsenal ba kan kut hadu usnam arajar arbukendai sya ka Liverpool lalej ban penyeso u Bradley Barcola urang yelekai na kari France bat jong ke klub PSG ka Liverpool kelapoi sya ka jingi menjurlang bat ka klub Paris Saint-Germain ban penyeso ya urang yelekai na syakmat u Bradley Barcola na benta gajing siu kebala syongdor hadu $6 million US ya ka kontrak kebasan senem na kaliang jong u Bradley Barcola urang yelekai u badang arpulai senem kerta wadla ulayo shibun telik itrupi ha ka klub PSG ringkat ha shibun kajing yo jing hikai Hendrai ulaha ban mino namar ukwa banlong kum uta urang lekai u Batista kajing lek penyeso u Bradley Barcola bat ka klub Liverpool kadang sa setang ban penbiang ya ki jingron kam Hendrai omla ban tip yo lese une u player ula ban kentat biang te perlok tangkane kublai shibun